Aina 5 za wanawake ambao wanavunja sana mioyo ya waume zao. Namba 1, mke ambaye anamlinganisha sana mume wake na wanaume wengine na kusifia mazuri ya wanaume wengine. Namba 2, mke ambaye haoni mazuri ya mume wake hata mara moja, bali anaona udhaifu wake tu. Namba 3, mke ambaye anapenda kumkwaza mume wake na hatoi shukrani kwa mume wake. Namba 4, mke ambaye anamdharau mumewe mbele za watu. Namba 5, mke ambaye anakusanya hasira zake zote na kuja kuziripua sehemu moja. Na kwenye posti ijayo nitazungumzia wanaume ambao wanavunja sana mioyo ya wake zao.